kebalang kebai yau Jesus Christ. Malah berkat yang bang Islam dari subjek, dari bang keren dari subjek. Nama arsin si benai, nak keren yang jing keren, hak jing seng, hak balang bengi dom. Malah berkat yang dari ketiau sosial, ayuman keren yang kebalang. Maka bang berkat dari usul ngeri beriu bersultanat dan berkat iki gam jo kebalang. Ngapelun por senyas ni, ngadem hak jing dua yang tak kebalang. Ngapelun jimut yang tak kebalang. Bidan kipor tu bang jauh umat yang tak kebalang. Bidan kipor bang kia. Ngapai kemon, ngapai ke dia, nak tak jom kebalang. Bidan kipor tu bang ngas smosi, nak tak jom ke jingim jom kebalang. Bidan kipor kunjuk tu bang kemen rengkat kebalang. Ngadu beriu, ubah play jimut yang kebalang hadu bertahan. Baru-baru nak play jimut kuni kebalang secusian hari ni kesuin kuat pun keren dia. Cepang kebalang iya yo Jesus Christ. Dunia pai jak tim jom play Efesus kelenong besar. Efesus kelenong besar berkat ke arpusan. Kelenong kebasan kelenong besar, kelenong kebasan berkat ke arpusan tenter hadu berkat ke arpunyo. Kikintian dengan puli nak bersiteng jom ni berkat ke bawah puni. Kumbau Krisro lah iya yang kebalang. Barulah aitino yang dia nak benda jongka. Bonyo pun ku ya kan. Habola sat ya kan, dagi jing sat ke dagi ketin. Ba da yo pen yeng ya kan, hak mat haladehi. Kebalang kebadan muram, kebang dong ke thok dia. Lani wasti, lani gai ke bekum kita. Henry bakan yo long ke bekut, bat ke cleansing duna. Kata kari ketin jung blame, kalau keren lemba nau pol, ni ke bengek kita nau absus. Nak ni ke pangpreng jung de jingi jung jisu ya kebalang. Nak kuat ban play jemut bat om ya jingi jung jisu ya kebalang lam hangtang as pentop lang, rem kuat play jemut ke bakambun gede. Ki bangnya lani kebalang ke bei ya Jesus Christ. Kebalang ke bei ya Jisu ke dani ke bangnya ke bei ya Jesus Christ. Ki bangnya ke bei ya Jesus. Nak kuat pinjat ya dia, pinjat dia ya Jesus. Balar pinjat ya Jesus ni ban iya yang ni kebalang. Kebalang ke met ke jung Christ Jesus. Balar pinjat yang ni kebalang pinjat jangan. Pindah ke piye je teman pesan, pindah piye je dikon. Haba piye je ni ke balang piye je kan mat ke jong Chris. Piye je kan mat ke jong Chris. Nama ke baru dong Jisu mong clear. Ke balang dalam ke mat, ngapa ke piye ni long kita ke hot jong kita ke mat ke jong Chris Jisu. But ini orang ni ke daw Jisu i aduh kata yang ke balang. Semua telah yang bopol wong lay wong ni wong ba. Jisu nomor wong i telah yang ke balang. Aduh bulat kloy ban IT no ialah ke jong ke jingim. Jesus lagi yang kebalang keluar dan IT no. Hawi kentim no. Keluar dan yap no ialah dia yang ketajong kebalang. Keluar dan yap no ialah dia yang ketajong kebalang. Pitim lehem. Man kapor baga balang kapat kapra. Kapil sosi ya Jesus Christ. Namar baulah te ya kan. Baga long shitali. Waduai nang ketajong kebalang begini long shitali kemamangar umi long shitali. Man kapor baga balang kami suto jimut kapin ketang ya Jesus. Kapil sosi ya Jesus Christ. Mau iya yang balang hadu kata. Bagi jengkot ke jungai yang balang mengidon hamil ke jaga. Kalau mau tungin long ke balang ke iya ya Jesus Christ nekong. Batungin long ke bengeng ke iya yang ke balang nomor ke met ke jung Jesus Christ. Kalau tidak ke dor ke barem. Kalau siuspa ya kan. Kalau ai kilo dia jung ke jingim nak entah jung ke balang beri pun koi ya kan. Berpen yang ya kan kalau klaim jing duna. Kata hari bupol wong. Banyak penyeng ya kan kalau klaim jing duna. Berpen penan buram ya kan ni ke balang ke met ke jung Christ Jesus. Lalu dom tak kawai pat kamu Jisu ita masalah petai kadi ke balang perang ni kadi ke balang. Uye itu tatai ke balang. Nak kata jom ke balang wong lendo bahkan pak yang mensim berkoi nak kata jom ke balang mensim berkoi lahai nak kata jom ke balang tapi jingi jom Jisu Christ ke balang. Kenapa punya berdaulat dekat yang ke balang. Benum inok yang ke balang. Unyai dekat ke balang. Un poi ke balang sudah tahu pak yang mensim berkoi. Banikai banyalam yang lah bipi kum kata ke met ke jom Jesus Christ. Bakawai na pedeng banga i tamai apa thai gede ke balang. Kawai na pedeng banga i tamai apa thai gede ke balang. Nani tu bipi ngap penut po berkat sepang jo ke balang. Ngap penut po berkat yang abha ke miat jom gede ke balang ke bangidon nang gede ke jaka.
Ngapelun por kuno ban wanra ya ki jimu cum kat ya ki jui kai kun san ya ni ka balang abang adon ha ka ni jaka abang syarai. Ngapelun por kuno ban perkat kuno ban kring min sien chaka hima jong blai. Ban kring min sien chaka hima jong blai. Ya kita juga jalan lo Yesus ban wanra yang ki so ji sien chaka kenhon jong Jesus Christ. Ngapelun por ha ki jim ko jong ban perkat ya ni ru. Ngapelun por kuno ban perkat bagani ka balang tanong ka bayo buro mahakamat jong Jesus Christ leng bahaga jiyem ka bahaga ka imman nakasi namar laseng ya gani ka balang om hagi keteng ka jong ipai bimi jonga kigilong tang kita kinong shirta ban sedang ya kata ka jing sedang jong gani ka kam hamri ka joka ya gani ka balang la sedang jong Jesus Christ ban bawong ngantei ya ka balang ka jonga bagi kerdok jong dujok kinong lah banyale persya ya ka kalau syuk ka jinge dumi pai ki mat Hagni ke jelati jongka kum ke balang. Kalau syok ni ki bahaswa ke jongi, kum mama jonga babir ni. Biya hagni ke leti ban bit biang, ban tulun ni ke kam hadin ba ipai im don syok. Kalau syok ke jing hagni ni teman san ni mesti por, tiba ke jing start ni ke jing tip ya tin ke jong blai kerang duna apren jing ki problem ban apren jongi rum don ni ke ban nikai la no. Ngi syu syariat li bai. Hag ba kan pha ka balang jong pres no mai nung. Kalau syok ki jing he akhirnya ban pelong ji seng yala ngabi teman pesan ni election semua lain nunggu ban khot igi nong yala nama lain nunggu di kendo igi teman pesan ban ngin pelong ji seng yala ngidon kam igi nong ruai ngin dan nong ruai ngin pelong ji seng yala ngidon kam nong yala mar ngin dan gi nong yala bala kamai ke masuk kado kata ke jinge jo je nanti ke jo ki ha ke jinge ko ni em ha ke ni ke tenta jo bala ya baru ki para nong yala jo bala idikon bakiwe pa kiba se chinti ya kam jong blai ha kam jong palang kani gri ke chimitu bu jong ai pi balong tu e ya kani ka palang ni ko ya tu e ya kani ka palang kabar ka balong yi pi idikon kiba chinti ya kam jong blai baki nong yap nani ki pastor nani ki evangelist kiba chinti ya kam ha lawai ko bandala temen nani don show mga bi temen pesan begini yue pa kinong yalam kiba menta ke chimitu yi pi kabar ka lo te ya kani ka palang ndai ban prai ka jinge ki babon ni la ya niti ni yele ban te ban pha ya jinge niti jong ka te ya kani ka balang ba phi bidon la yo i ka jing arpat jong ni ka balang maramat ya ka sa sisien maramat ya ka sa sisien bodong es ni si bi arpat mulu mala mandap sto namar pitep ba ka jing arpat ka bakra ka jana ka jing arpat ka ba mulu mala mar kita pi i ka jing arpat ka jong ka sedang ban maramat lo ya ka kenang malam pendek pendiam ya kani kepala ya baru ki paranong yalam kata gari ke cintu na ya pi jaban shimti ya kakam jong lay baci berdan mata preng jong ji shakri kami te kani kakam jong lay kani kepala i ya kepala te ka marmot ya ka hau ya i bagadon ke jing lek jing pat nang ni nang tai sakoi ko pa on kolong tungi ni yen ngang away tungi ni yen ngang away kumo ong ni hemaya ya ki bri ju yang ini yang lang menyertai yang kenok Jerusalem. Yang ini yang lang menyertai yang kenok Jerusalem. Orang yang pergi hari yang lang kau ini menyertai yang ini kebalang kebalang map kejung plus Yesus. Ki kerdap jom dujok ke nama. Usaitan wan ban subui. Ban temu ban pat ban pra ban temu ban bakai gitu bang. Orang yang pergi orang yang lang kau ini. Orang yang lang kau ingin rat di kong yang kita jingnya baru. Don kau ini nak bandai. Mau Yesus keluar wong. Apa pia long lang kowe ngador rekat le mapi. Apa pia long lang kowe ngador rekat le mapi. Susu menyitu ipi. Ye bang amat ngaperkat ha gajing ke jong asong ngan wan su begitu di barang bangi garok nang gajing gitu ma aku itu. Ha gajing ke jong ngador gajing sokya ya balang ko bangi don. Ngador gajing sokya ko kraw ya ke balang. Gajing sokya ke jong kalau nomor kidan bun ti kam ki bang pala bang pindah. Tidak dan bun kimen siem japo juga balang ki parli japo juga balang ki bilang yok tiak lengai ki bilang yok tiak lengai lakin tu sisien arsen kem sa lakin tu laisen sausien kem sa kidan dan bun ki sa asra ki siem jo ki bangai japo juga balang ting ting abang perkhat kum nong yalam bang ikran ki param nong yalam ko jo rasul khat ting ting male siem jo ki parabne i ko ting ting kim senyo sho ini hanai namar bangi dai kinong kit ya kam ya hab biar sa sisian ting ting lalai dah kabrno igi ke baro
Wala na ting snap kim pateo ni ngilay sa sisian. Wala mo yang iti sa sisian. Ni ko ay pi bandan ha ki shakri yo lay. Ni ko ay pi pin yo Jesus Christ. Ni ko ay pi pin shakri yo Jesus Christ. Kata gari ki im bujong ni. Namar wala nga sokya. Ya gari ka balang bangang don. Kibun ki sing shabal jong gari ka jagar kun jong ki dan kam yo Jesus Christ. Kebangan mapi dan kam ban beni kan uksa. Ha ki im bujong ni ka bangang ka sing ha ka tien ha ka thule. Ha ki jing dei ka bangi dei. Ha ki nam salam. Bun ki par bangai. Ha gari ka balang ka dan kam bu kun jo. Ya gari revival dari ka jing mai. Ka jing bujong ki. Tarang sokya do data. Ya ka balang ka bangang do. Ngadan ki jing community dan ki jing angno. Kemudian kebalan cuma habis itu kebalan. Ngadan kijing anggot pada kijing community kebalan crowd yang kena kebalan begini don yang kena kejakan. Nomor nala pulut iki por ki sini ki cuma ban hikai ya ka ting jong bai. Nala hikai ki para nong yalam ki don napo jong kebalan. La hikai ki long kemi. La hikai ki samar kunju. Ban ni ro ki nok sa ki bu ni pi. Ya ki shapri ya ka kam jong bai. Ngadan kijing anggot pada kijing community yang kena kebalan. Kau ini dapat kijing angno kijong kalau bagi kepalang ke berkuat, kalau kepalang ke berkuat, malu jisu uang, kalian kijing kuat penumlah banyak iya, kata kijing angno orang mati kijong ayu bagi kepalang. Bahkan don kum kenu kijingnya shoot kijingnya kena, kadang don kum kenu kijingnya per jingot apa yang perlu ni, bahkan don kijingnya tuli, kadang kijing kuat apa yang jongki. Bagabahar, community, yang kebalang, bagi anglut, kita kalau bagi kebalang. Kalau kebalang ke bebek, siapa syak juga dapat thong juga. Kemudian yang motor juga kebalang berpensan di kebangai, kenang berpendam Romeo play. Ni don nak ni dijual nanti mentah. Kijingnya sang selok bengi pemi, berpensan ni pi prabangai. Ki Bible study kalau bagi kaya keting jong play nanti jong pi. Kijingnya sang ye kalau bagi selok berpi nak keting jong play sajisian. Kijing selok jom man ketiung jom man rahayu meni kalau matai ya pi problem. Namun bak kijing jom play. Kebangan kuat bangi nya play jimat hari ni kebalang kijing kebangi lay keren hari ni ke moto kijing kelong. Bat pensan ni kebangi kijing press. Kenal baki kijing dan brom yo play. Ngadan du kijing ijnga ya ke kebalang bangi don hari ni ke jaka. Ontang mengadon ya kijing sukia. Ontang mengadon ya kijing anglut bagi kijing community. Ngadon kijing yo ijnga. Kebagi orang ketin paling ke vision. Kajinyo ijngai yang ni kebalang, bagi jinyo ijngai yang ni kebalang kalau bagi kebalang, kalau kebalang kami ikut ya kak missionary church, kalau pentemau yang ni, nak pentemau yang saya cakap, habang missionary church kami kebalang kalau pelaj jimalam yang kita di tempat itu yang Jesus Christ, banpak yang missionary saya gimana jaka, lain orang mak yang missionary banpak yang evangelist, di mana yang lap yang jaka di mana kamu yang Jesus Christ, lain mak yang evangelist, lain banpak yang pastors. Kibalik pembesalan, jadi wei kibalang nama kibun kibalang plus apa Meghalaya, itu ipi kibun kibalang plus apa Meghalaya, kibun dan nong syarai, kibun dan nong besar, kibun dan nong kami nong jual, nama kata kecik anglut kejual, malah pas yang ni happy minta, malah IT yang ni happy kunju, orang ayu yang ni kecik ijangan kejual, bahkan kebalang kebadan yang kecik ijangan, bagian bun kimensian di masyabar Kristus Yesus, tapi melakukan kot cikiwe berdiri. Balong missionary, let's see, balong berpak evangelist, balong kebalang kebayalah Jesus Christ kut deki evangelist kemeningin pak. Let's see lagi mak berpak deki evangelist, berpakan deki pastor deki balang di don kami yang ginong syarai. Bahang tarung gila bersalah di mesin di bokodor, di don kami yang Jesus Christ beri kejusan ke kerja mesin. Hagani kebalang kemeningin don nong yepi. Ilo don bun ci para mangin kilo yusmo kilo san hagi jing impurstan di jompi. Ni dan pun kebalang ini keren tentang Yesus dan suatu hal. Ni don kam, bahkan kebalang kan ya tak keju icngai, ko mangadon keju icngai ka. Ngapas ya kan keju icngai ke cuma IP. Ki para ke ni kit lem ke ko. Ki tikon ke badal. Kinong syai ke badal. Ki sashai ko ke si, ki ki pastor, ki long evangelist. Ha ko ke si. Ngapas ke ni IP betapa. Bab ke ni ke sini ke bang prince pang kebalang. Ngapas ke ni keju kat ke jompi ke mau. Mengidon nak dijadikan nanti kebangan ada dijin anglut, dijin terang, dijin cungai. Bahawa dan dulu dia dijingi kebagian panggil kebalang hadu kata. Mana dijingi kebagian panggil kebalang hadu kata. Kuat punya tu ibi yang dijingi kebagian panggil kebagian dia kebalang. Namun ke bangal ong ye pi mene. Namun ke bangal ong ye pi mene. Ngadon dijingi kebagian pang hadu kata yang ni kebalang kebagian don yang ni cakap. Ngapelai jimut shisha.
sunyi ki por ma shong mi ba sunyi man perkhat kini ke subjek ke jua dengan keren kan tei ni ki problem yo la si ma shukran ni ke ju ki problem tim so bang shu bersna yo la si ke dei tang ka jing ban biang ya ke bang ala de ban penjema ki don kam shu mun slow ke ni kita ada ke bawan na ki ju khat ke jua nomor kita kada wa iya jadi ke balang hadu utarta nomor kali ke balang kali ke met ke jong Chris ning kong kali ke met ke jong Chris ning kong bakali ke met ke badan GM ke bakhi ko ksa ke batrai ke bakta ke balai na ta ke borong jo nya lai chi ki pramne nya kentu pramne nya kentu i ke nok me i ke ramba i ke sama i we nya kentu lam tu nya teri ke ke balang ko ni don mengelo ka do sala ni ke we ha ke GM jo kum ke balang ha ke jinge ke bangang don nya ke balang Pitap kai ke bajak lomba, haba ki perang ni don jinge, pitap dah. Haba ki perang ni don jinge, nomor ke jinge ke bangga don yang balang. Haba ki perang ni don jinge nak suai. Masuk. Makan haba ki perang ni don ada yang jishtam ke bajur. Masyom haba jing duai ke johan. Motrai ngamla penkia iki nomor ngamde no penkia. Ngadai nong serai, ngadai nong yang apa ketini ke johan ni. Ngamla penkia iki nomor ngamde no penkia ngamde doktor. Tapi orang sukai macam ni, kami percaya lah ni kita kami macam percaya ke jauh ni. Haba kita perlu haba jumpa balang di kemen, ngedak lagi jing kemen. Sekarang di kot jauh pi, saya singkar di kon di jauh pi, ngandan be bapi mengkapon, deh bang alalon jah. Kenapa kalau mau bang sutra, haba kita perlu di kemen. Mana haba kita perlu di sosi, aduh tak kata, sosi aduh tak kata. Kidon kipor ki bangadu thia ngadu dam na kata ke jinja gani na taki parme kidon kipor ki bang ring rai kho nomor ke chupur khat ya ke ye sen ya ke jian nanti jong ki parme tu dan apo jo kepala kidon kipor ki bang pisang ngade na wa kidon kipor ki bang ni ke jinja ke bajah ki parme katuno ya ke jing keman ke dan apo jo na nomor belai Nomor boleh, iya dari kepala, iya kepala. Kita sebut kita kepala mana sama pi, hendak pi, hari jini kepala don yang kepala, long yang ting bangan. Menurut apa susah syukur. Hari ni kepala bangan don. Orang biasa sisir, macam tu kenal lagi. Orang baik kalau pergi berkunjung. Nyimbo ini. Nyimbo ini. Ajudan saya punya penbawa lagi. Nanti wan sih jauh pergi, ni sih slot pergi. Ikhlas penbawa lagi, malan JSN, sih slot pergi, malan JSN. Nyimbo malan menyalur ni, biar ayu, biar mana ayu. Ajuang ni perang ni biasa sisir, kam dega kam jengi menyalur ni. Nyim jurikai, nyim juang punya shruk punya dai. Nyim don hang ni kum kabalang banlong ke jingtem. Hari ni don hang ni kum kabalang banlong ke jing persubha yo lai. Banlong ke jing persubha yo lai. Ngidon hang ni kum kabalang banyak sluk prabne. Ngidon hang ni kum kabalang banyak tei iwe. Ngidon hang ni kum kabalang banyak pisang iwe. Mau ke jing buai ke jing bi mana. Nyim dei hang ni banyak lor ni. Nyim dei hang ni banyak bishar ni iwe. Nyim don hang ni banyak kata. Jesus alai kita baru. Usah bishar ke jing jauh bi iwe sini. Ngidon hang ni kalau tu ni tei prabne. Tu ni prabne. Ni slok ti kaman ke dia. Mani kentil lam iwe. Kalau Rafi bila kira hostel baat. Berbilang menjamu asal mau pindah balai. Baladan prabni jompi bilang don nanti na po balak ban kira mau pindah beningkong. Wadang dang syong Rafi itu pindah nanti ban kira asal mau pindah besar. Alam yang ketiga jompi ban kira mau pindah beningkong. Baladan kira mau pindah balai. Ayat ketiga jompi bitin na po kira mau pindah baat. Bagi kira besar ayat ketiga jompi bitin kira mau pindah balai. Kita ada kecil jadi bengek. Iba ayat ketiga mon ketiga dia. Kita ada kecil yang jauh kebangan dan dicang, dicang, kecil community kejongkar. Berkata ada yang punya leh punjuk.
Banwan, manai, jing kai jing slop IP, ki pramen. Hanre kini kisung kidam lu kini kai ki bakla. Kidam nang kai bakla pihak manusia kini kai bakla ki bang punya. Kidam nang kai ki bang punya ki dan kamde ka balang. Ni dan kamde ka balang, layu ka balang, kang balak abian ni Jesus layu jing kini abian yo. Mai menjur baki. Bagi jingim bejingi ni sak tay barang ni layu jing kini abian mai menjur hangta. Tama khan menjur baki banong ba nim dan kam ya ka balang. Kadai kejingim jungi kadai ban yo ya kejing penim. Ya kejing penim la ai dan Jesus Christ. Kadai ban san ha kejing penim pa. Madan kam ya kabalang. Madan kam ya kabalang. Namar hangni mi yo punya slop ramne. Hangni mi yo slop ting jong play. Hangni mi yo jika kata sumar bhai gini gini ikai minta jiba room si tingkong yeng cuma jong pikir. Madan kam ya kabalang. Ti hamno pin sanpat ya pindan ha kabalang. Hamno pat pinyo punya slop ramne. Balai pun Jesus sente yang balang dalam dan kami yang balang. Balai Jesus orang teh yang balang berjumpa ki kedap berjumpa nama dalam dan kami yang balang. Balai Jesus teh ya kan. Orang ni dan kami yang balang. Dan kami yang balang. Ndai tang kasi ya banyak lung cita. Ndai tang kasi sosi bunyo yang jing duai. Ndai tang subha begini wan pulang Jesus deh. Dan kami yang balang nomor ketiga met ke jong pres pesan ini koi ko ko. Balai ni kenduk ni rin pesan nak tu jong balai. Kambang ni ya sanam yue hedi jue. Kabalang kamdei ke kenhul ke laseng do brio. Kabalang kali ke kenhul ke laseng do Jesus Christ. Bang ini ke kali kabalang namar ba Jesus sen ya ka long klik jong ni kabalang. Teman pesan pastor, evangelist, kitikan kamdei ke klik jong kabalang. Klik jong kabalang ditang Jesus Christ. Ni ngilong tang ke para ke trailer. Ngilong tang kinong ye trailer ha link ha jong try. Berpenyan sesuatu yang kena hima jauh hangnya selap lagi. Nama kita ada, haba kebalang kamsan, haba kebalang kamkim, haba kebalang kene aju, haba kebalang kene aju, haba kebalang katuran no hagi jaya lengi ke jonga, kapimpang yang kedonut ke jonga, kapimpang yang kedonut jonga, ngapang kedonut, kijuma jengkat kijuma kitelun ngam suatu. Kata hari kijing ke jonga kum nong yalang, ane kum nong shalai pada napok jong kapalang. Ang kuat man keren syuk sebun, ang kuat man pelekot na ini berkah. Kebalang kadang kiri kebalang orang ini hidup ketata. Balai orang ini kini kebalang kadang orang nomor ba, long pimne. Kiri tamaka kendun dola seng do Jesus Christ. Matius kan real nang khot kan real kata wang teh kebalang berjonga. Jadi kedok jago dijok ke Malaysia. Paul woi ke bagai kedan hakurin umdan malah bentei syo. Dan woi makan orang nang Jesus Christ. Umdan malah syo bentei woi nang orang nang Jesus Christ. Maru Jesus lah jadi kebalang lah IT ya kan. Sekarang jadi kebalang namar pada kenhon ke laseng do Jesus Christ. Ini jadi kebalang namar pada tamaka kebalang menjok. Haga sini ke bakado. Ngakran baik ke kebalang mau ngakran itu apa? Ari tang kebalang. Kaban job haga sini bakado. Ngomong tang ke kebalang kaban ngidon. Ini kebalang kalau kemet jong terus kalian sorong ke bangai aku susu kita lagi berjob haga sini bakado. Semua kita jumpa pai kebalang apa Philadelphia wong. Ngan thoe ke keteng ke jonga apa? Ngan ay ke keteng ke tumai jonga apa dapat job no. Kalau job no kami jadi nanti ke jonga apa kebalang apa Philadelphia. Bagi jika tu berjumpa ke jingkere ke bakado, hakani ke balang bangi dan kalau tu ilok ke balang Philadelphia. Balai bunyi ke balang kadai nama orang kunju, kadai ke balang ke Jisu unjuk kenti ka, hakap kut jauh jadi nanti ke jongka. Menpuli kado ini khot hakani ke janit ke benda. Nak gospel ke Yohanes nak lenang ke kanyo hagi jingduai ke Jisu, sabun yapna halo jauh dingna halo long kau ke jingduai ke Jisu ke balang. Uduai lightly jing duai hane di pai ban pe. Uduai nak dak jire jomu berkepal habnen. Wa masawalla shabi ko pa. Uduai nak lagi simran ju ha kapatu kena ke bara. Bagunda ke balai duai nak ke balang. Ye ke bangai baro kelen saudon. Nak gospel ju Yohanes kelen ba khanyo berkhot ba arsa wong ni. Ko pa ye gini ke ba men bala ai hala. Ngakwa ba ba don mala kita ru kinya don ka. Baginyo kemi ya kata ke buram jonga kami mengaaya nama mula ia jangan mensuah ke pun song nong rim yang percaya
Jesus kren shai wong. Bagani ka balang ka de ki jiok kenti ke jomu. Bahaga bang Jesus don. Nakwa u Jesus wong. Nakwa bagani ka balang kan don le ngaku pa. Ngadwai bagani ka balang kan don kat le nga. Nyo jing dwai sho ba kum ke jing dwai ke Jesus dwai. Nakwa bagani ka balang kan don kat le nga. Haga banga salin no oi kasi. Haga jaka ka banga ngandon kini ka balang kan don kat. Kan don kat dwai jo pawong. Kupa. Ngadwai bagani ka balang kan don kat le nga. Ngadwai bagani ka bangin ki don kat le nga. Haga jaka ka banga ngandon. Haga ka sini ba ni. Baleng i yang ni ka balang ka dawang na bagani ka jiyo penti. Bijong Jesus Christ. Kabalang ka mga i. Kabalang ka mga kloy ng IT. Kabalang ka mga berkat. Kabalang ka mga penupor. Namarang Jesus la i sway ka. Mga i yang ni kabalang. Marasa ka daw kabalang ka ba i yung Jesus Christ. Kabalang ka ba i yung Jesus Christ kapan mi. Nani ka naman doon yung ibangay ka ba i yung Jesus Christ. Kabalang ka ba i yung Jesus Christ ka naman doon yung ibangay ka ba kongo yung Jesus Christ. Kabalang ka ba i yung Jesus Christ. Kani kabalang ka ba yan ang jingkot yung Jesus Christ. Kabalang ka ba i yung Jesus Christ. Kani kabalang ka ba kabaim. Ringka lem baru Jesus Christ. Jingkli bakado ng tajong ha bajong pi. Jingkli bakado ng tajong ha bajong pi. Hatu pi ni em. Ya kani kabalang ka ba pi don. Ni psuan ta jiseng. Bangadan kerteng apo jong kabalang. Hatu pi ni em ya kani kabalang. Hatu pi kloy mo bende ye na tajong ka. Jingkli balai. Hatu pi yang scam mo. Hagani kabalang. Ada bukut ke jangan nanti jauhi. Uji sulam aku ini. Bahawa me syakri. Melalui hai berit. Dan ainong yumi hawa kerap. Hatu min long mo kita ki syakri bijong lain. Kita iya ya kabalang. Kita keloy punya trailer. Hapo jong kekam jong kabalang. Berkunjung. Kita yang sekarang bukut jong jangan nanti hagani kabalang. Bakini kabalang kabangi don serak ni don ni kini kebedak. Hadu ban friend makong itu. Madanu wayu play yang ada kebalang. Ngiran kawai kemat hang ada kebalang. Ngiran kawai kemat hang ada kebalang. Ngiran kawai ketong hang ada kebalang. Wayu play. Kawai kemat. Kawai ketong hang ada kebalang kawangi hidon. Tu ini yang ada kebalang kawangi hidon. Jisu berku yang jiu jangan joki ini doa. Aturan yang aimu imen sushi yang ada kepor. Ya slow. Ya kecing ke jom me ya kebalang. Hadu la IT no ila ke jom kecing banyak kalau jom kedip na bentar la ke jom kebalang ke jom me. Bawi he meduai tu ai bakini kikintian. Kijing itu kijing pang. Kijingnya thu ya kijing nanti. Kijingnya thu ya kijing anggur. Kijingnya salman ya kijing ijmai ke kebalang. Hagli prabu ni aturan dia. Kinsa hagi jumbo jukhat ke joki hagawai si haba namdol shu hamne islam pathai hagawai si namin shimno yang namin islam pathai kintimau bentelon yang rekam ke jomi rengkat bat kini ke jumi ijmai kebanga ngadon trai ke balang rengkat bat kini ke jumi angot rengkat kam kami bagai jumi terang ke jumi angot ke jomi ya ke balang ke bangi don hari ke jaga kupa biye nilong kita tolak sisa ngalong kita tolak sisa Bon ki khap ki bon ki pon persusi ime. Haga kam haga kje na ki jot kha. Re thrai ni ngai wo ime men jut hoi kita ba. Yora be ni sa shi sir, yora be ni sa shi sir. Shaka jing slok ba ni le ba ka snam jo kun di Jesus Christ. Ma yang hadu ni ka pon. Om da ka hok ba jonga. Da ka hok jong Jesus Christ. Om da ka jila ba jonga. Ya ka jing pen ki jong Jesus Christ. Me we ki don hari ka pon. Nginum pachu i ki we pa. Dah kata kedul ke jom kihi, ingin pergi kita kedul ke jom Jesus Christ. Ingin pergi kiwei dah kata kejinglah ke jom kihi, ingin pergi kiwei dah kejinglah ke jom Jesus Christ. Ingin ibu Jesus pernah ini berjanji, ingin long kuning ingin long, pergi Jesus naik pergi ini ke jom. Aku kena kebalangkan san hami kau papi, kalau kebalang penting shan di Jesus Christ, syekh lepas. Keberuan berjiro, berbicara mengenai sini. Kita yang tentam Tuhan Jesus berdoa, nanti kita jadi macam kedua hal kita. Amin.